milima Kiloseke. Zirote uri he? Zirote uri he zirote. Uri uvira totombe. Urihagadiwe urihe ngwino urihaza saha metatesa ari nitangawe ngwino data ibyo waruhiye ngwino birebe Koronari singai ngwino fa ngwino urihageze baguse yo maandiko matakatifu panda milima shuka kama mbona handi hose umanuka numara kumanuka uzosanga ibyaguteganyirijwe zero iravuga ngo zero hotel uko wapi Aba ndio basoda benye beko nakimbia banaacha mgini ndio basoda. Niko mwe mu 200 metre nabo, telefone ndio inazume, niko na mpeka distance kidogo. Ndio basoda aba benye beko kuporo beko nanyoroka na barabara tuyo kwenye beko naenda ni wapi. Orike mgini ya kwa tombe meme Luvungi adui ya kwa Luvungi, lakini soda FARDC kuna kimbia na inapika masasi ovyo. Ndio situation ile iko kupora. Leo aujourd'hui c'est le quantième d'année Leo le 9 nous avons angala savane 15h23 tuko na 15h23 minutes depuis asubuhi ndio balianza piga masasi asubuhi kupora, mais bazalendo bakapatiana consigne que basipige nabo masasi babache tu ndio kuleta tapage mwingine. Alors c'est un peu ça. Merci.